Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı atalar, ağalar, ineler, apalarımız, ejekelerimiz. Kudayım mına uşunday günlerde nasip kılıp atat. Mına Mekke'nin tündeleri turup dağı mına uşunday bakçalarında gelip oturup atabız, Allah Teala kabul kılsın. Anan uşul jerde bir tuğandarыбыз ошо биз менен умрага келген мына бу жерде жаш жигиттер 5-6 birigip ошо bir kurban soyup koyulчу дейт, анан бир эле күн кылалы күндө эле тамак жеп жүрө беребизби деп анан бардыгын бириктирип ошо балдарга дуа кылыңыздар, иншалла өмүрүңөр узун болсун. Мына ушул жерге келип бир соопту иш кыла турган болсо 100 000 эсе көбөйө турган жерлерге келип атабыз. Конок чакыруу деген бул өзүнчө бир ибадат, Алла Тааланын берекесин чакыра турган нерсе. Bir tuğandar bağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuk öz rızkısı menen gelet deyt. Anan konuk razı olup ketkende konuktun artынан үйüňe gele turgan bala, jala, kırsyk, uşu jaman nerselerden bardygy koşa çıkıp ketet degen. Oşon üçin bardygыбыз жүрөгүбүздө bolsun. Astыбызda Ramazan ayı gele atat. Bardygыбыз ушунда konok çakırabız. Men үйüme dagı adamlar kolundan çay içet dep jakşı niyet kılalı. Ana bardığınızlarga rahmat, bu жерде kurbançılık kılıp, mına bu dastarkon jayıp atkan bardığınızlardı, Kudayım rızkыңарды keng kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Makka'dan Madinaga bargan uçurunda, oşo Madina'dagı musulmanlar Peygamberimizga gelip bari ziyaret kılışkan. Peygamberimiz bargandayım bir neçe günden keyin anan bir ayal uşunday suluğu bolgon, çaşlarını örüp koygon eken, o Nureldey bolgon bala eken, 10 yaşar bala eken. Uşundayıp ay sulu bala deydi. Şu balany eçitip alıp, ya Rasulallah, sen gelgeningdi kop, biroq Araplarda uşunday adat bar. Biro gelse da koluna geçinemin dep bilek karma alıp gelişet. Hiç karmarga eştekem jok, anan geçigip kaldım ya Rasulallah. Bu balamdı saga bereyin, saga kızmatçı bolsun. Uşu balaga dua kıl degende Peygamberimiz oşentip özünün berekelүү kolдорун Anas ibn Malik, Anas degen kiçiki bala eken, başına koyup turup anan Allah'ım uşu balanın ömrünü uzun kıl, rızkısın köp kıl, bala çakasın köp kıl dep dua kılgan eken. Karasaňızlar Peygamberдің duasının bereketi 100 yaştan aşık ömür görgön, özünün kurdaşlarının en akırında ketken Anas ibn Malik. Oşo 100 yaştan aşık oturganda nebere çöberölörü 130'ga çeyin bolgon deyt, tegereginde orup oturgan deyt, gördüңүздөр. Anan özü men ansarlardın, Madina'nın musulmanların ansarlar da koyuşkan. Ansarlardan en bayı men boldum degen. Gebiröler aytışat, adamlar bir ele jerge egin egemiz, adamlar bir jolu tüşüm alsa, Anas ibn Malik'teki bir jolu bışıp kayda ikinci jolu tüşüm alat ele deyt. Gördüңүздөр, duanın kasiyetleri. Urmatlı bir tuğandar emne için aytып atam, mana bu jerde umra kılıp жүрgön enelerimiz, atalarыбыз turat. Monday jaygan dastorkonuңардан ушул жерге келип кан чыгарып, ушул жерде курбанчык кылалы, адамдарга тамак берели деген мына бул жерде энелерибиз, агаларыбыз, бардыңыздардан Алла Таала разы болсун. Кудайым ушу берген тамагыңар менен канча коноктор, бул ажыга келген, умрага келген, бул Алла Тааланын коноктору дейт. Алла Тааланын конокторун сыйлап атасыңар. Кудайым баталары тийсин, силерде өнүп өскүлө, силердин урук тукумуңардан дагы улуулар өнүп өссүн, бардыгыбызды Кудайым жақшылықта сақтасын. Анан bir туғандарыбыз баянтан бери хатым Куран кылып, хатым Куран билесиздер, Куранды толук окуп чыккан. Мына Зарлык байкебиз, биздин да хатым Курандарыбыз бар эле. Ушул жердегилер ушу Меккеде ата-энелерибизге багыштап коелу деп багы имандан келген нерселер да булчу. Баарыбыз үмүт кылып атабыз, азыр ошо хатым Курандарды багыштап, анан жакшынакай гостиницабызга барып, андан кийин эртең менен Кудайым буйрса дагы бир сапарга чыгабыз. Saparlarımız ayakkabı gel atat, birbirimize dua kılalı, den soğlukta olalım. Allah Teala'm dağı şu Mekke'ni ziyaret kıldırıp acı umralarda kılıştı Kudayım nasip kılsın.